Thutha wa mwaho umwe wa kiama kia ODM uria utongoretio ni Oburu Odinga na Gladys Wanga gukirira president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta na kumukuruhania na njama ya kuharagania kiama giki, riu atongoria a kiama kia Jubilee ni meyumiritie na gutetera Uhuru Muigai wa Kenyatta kumana na mbukirira ici. Matongoretio ni munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee niwe Jeremiah Kioni hindi ya mucemanio na ahuraniri a ituro itiganite na kiama giki. Atongoria maugite ngayukano iria yeyumiritie kiama-ini giki yumanite na kiama kia UDA, njama iria iratongorio ni President William Ruto. Na ona ni ahitirie ni ku impeach Gachagua tondu korwo da impeach Gachagua Ruto ngirecogoi matingirarikirie tamu na hinyore nyonete na Gachagua ri niguo Ruto etigirire uria tutoi koguo na nikiguoya ungona mundu ratharia ciama iria ingi kiu nikiguoya gio gioteti ndarenda tucindane arenda gukorwo ari wiki akihanyuka kiharo na nikio endaga gutharia Jubilee akiremwo riu ni erekeire ODM na no akuremwo tondu kiama hinya wa kiama ukoragwo andu-ini korwo ti andu aya members aya a Jubilee ni angiatutoririe ona ODM ndakumitoria tondu andu aria ingi mai na Sifuna and we start with Sifuna. Ririkana riria tuokireirwo ta Jubilee mundu uria wokire gututeithia wa mbere ari Raila Amolo Odinga. Koguo nie ta Kioni ndina murigo wa kumenyerera murugamo wa Raila thiini wa kiama kiu tondu uguo noguo ndingika atutigire. The only way I can pay back kuria ndingicokia kuriha thiri ucio no kurugama na Sifuna tondu mararugama na uma uria Raila aturite arugamite naguo. Kioni augite njama iria irahuthirwo ni Ruto kugayania ODM niyo yageretie kuhuthirwo niguo kunina kaimana kiama kia Jubilee. Aya maambiria kwaria nginya murata witu Kabogo ni matige Kabogo ari na ministry ya ile ukorwo giteithia youth ne ihurie kanua gake computer handu hakiugo Uhuru ya tu agutumuka kauka computer ni atie utinda makigia Uhuru. Uhuru is happily retired helping Jubilee, arateithia Jubilee go transit na no wega kuga ati tukurumarwirira ona Gachagua kengwire tondu ni ukuona no mari mwerekera githwa amonio thaya onake tukumurwirira uria mutari muona. Mwena-ini wake muikariri giti wa kiama kia Jubilee ruhonge rwa Naikuru Charles Mburu augite thirikari ya Kenya Kwanza iri na itanya ria kuharagania ciama ciothe cia kiuteti niguo itikanagie na ang'ethaniri githurano-ini kia mwaka wa 2027. Ni turenda kuregana na miario irario ni andu a ODM matongoretio ni Oburu Odinga na Junet Mohamed makiuga ati mundu uria urathukia kiama kiao ni Uhuru Kenyatta. Ni magiru kumenya ati Uhuru Kenyatta ni muthuri tuhete gitio ni ithe witu wa kiama kia Jubilee na ndigwiciria ndie ndona agicaina handu on behalf ya ODM. Koguo ni turenda kumera atiri ni meherie ni madili na mathina mao kivyao ta andu a ODM na matigare na Uhuru Kenyatta kabisa. Oko ni marenda kwendia kiama kiao gwiku marenda kwendia ni hao. Uhuru Muigai Kenyatta aliwacha uongozi kwa sababu alistaafu, lakini uongozi haujamwacha. That is why he is leading the people to the truth and to the light of the day. Na wale wanazunguka wakina Junet Mohamed wakiongea mambo ya Uhuru, mjue sasa huyu ni mtumishi wa Mungu. Si last time alituambia? Alituambia mkienda inji mtapotea. Kwani mnataka nabii mgani mwingine? Kiumene giki mari mwena wa gicua-ini atongoria a mwaho wa Oburu Odinga makoretwo makiuga Edwin Sifuna ni warahuthirwo ni Uhuru Kenyatta kuharagania kiama giki kia ODM. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Wanjeri wa Kariuki.